یکی از نمودهای ورزش که در مقیاس عالم از محبوبترین و معروفترین اعتراف شده هزارها هواداران و اخلاصمندان را پیدا نموده است این فوتبال می باشد. علاوه بر این فوتبال کودکان را در روحیه دوستی، یگانگی، متحدی گروهی هدایت کرده فرهنگ ورزشی و قوه و روحیه آزادمندی را در آنها انکشاف می دهد. خوشبختانه در قلمرو تاجیکستان فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش به حساب رفته در میان اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد را کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمود ورزش تمام امکانات‌ها را پیاده گردانیده است. همین است که در 10 سال اخیر فوتبال تاجیک در قاره آسیا از چگونه مقام و مرتبه داشتنش مژده داد. البته سخن دویر به دستاوردهای شایان فوتبالبازان نورس تاجیک می رود که امسال در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا 2020 رقیبان را به شکست بزرگ دچار نموده صاحب راحت دور فینالی جام مذکور گشت. باید گفت که در فوتبال سخن آخرین همیشه از مربی وابستگی داشته و صدا خواهد داد. محض او نقشه آمادگی هیئت را بر دوش گرفته مسئول نتیجه برد یا باخت بازی است. دوستان عزیز، عین حال دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان با رهبری اهل‌دین توردیف در برنامه‌مان حضور دارند و ما اهل ایجاد بار دیگر این پیروزی بزرگ را به یک یک شما مبارکباد میگوییم. تماشابینان عزیز، نخست شده صحبت را از سرمربی دسته منتخب نورسان کشور اهل‌دین توردیف آغاز میکنیم. پیش از همه در موفقیت دسته انتخاب درست هیئت دسته می باشد. با شما چگونه میسر گشت که در یک مدت کوتاه دسته مکمل رو پیدا نمودید؟ تشکر زیاد برای تبریکات. ما از ماه январ سر کرده بودیم، تیم جمع کردیم. انتخاب ما یک 40-50 نفر آدم بود. ما از درون 40-50 نفر بازیگرا بهترین رو جدا کردیم، 23 نفر رو، و در ماه فوریه ما شروع کردیم تمرین رو سر کردیم و هر ماه ما یک بازی رفیقانه باید بازی میکردیم با دسته‌های دیگر دولت‌ها و همین خیلی شد. ما از مسابقه که در خطای شروع کردیم، در اونجا دسته ما جای اول رو اشغال کرد، از همونجا سر شد. چنانکه که میدونیم منتخب نورسان قبل از شرکت در بازی‌های انتخابی آسیا سراول در جام انجمن فوتبال آسیای مرکزی غالب آمده، بعدا در مسابقات بین المللی جام پرزیدنت قزاقستان مقام دوم رو کسب نمود. همزمان دو بازی دوستانه با منتخب عربستان سعودی برگزار نمود. فکر میکنیم که محض همین بازی ها با ستاد مربیان همچنین با بازیگران نیز تجربه شد. انیقترش با ملکه و مهارت ایشان تاثیر مثبت رسونید. همینطور نه؟ هر ماه یک مسابقه یا یک بازی رفیقانه میکردیم. این بازی ها با ما بسیار فایده کلان داد. برای چی؟ برای که بچه‌ها مهارتشون، فهمیشون با تستر پیش رفت. یکدیگر فهمیشون بسیار خوب شد و این بازی با ما بسیار او پرابلمی که در دست است ما میافتیم و اون رو اصلاح میکردیم. در 3 مسابقه اشتراک کردیم. یک مسابقه در دولت خطای بود، در اونجا ما جای اول رو اشغال کردیم. بعد از آن بازی کافا در تاجیکستان در دوشنبه برگزار گشت، دولت‌های آسیای مرکزی که در اونجا ما اشتراک نمودیم و بازی خوب نشان دادیم. در اونجا ما جای اول رو اشغال کردیم. بعد از اون ما پیش از به دولت یوردانیا سفر کردم، ما در مسابقه جام پرزیدنت قزاقستان اشتراک کردیم که در اونجا ما تا فینال برآمدیم و در فینال ما باختیم. یعنی این بازی ها بود که بچهای ما یک باوری پیدا کردن، تجربه گرفتن و یکدیگر فهمیشون خوب شد. چه از طرف تکنیک، تاکتیک، همه طرفه بچه‌ها آمادگی دیدن و چه خیلی که شما میدونید ما به غلبه دچار شدیم. عموما در گروهی که دسته نورسان شرکت ورزیدند تیم‌های اردن، شریلانکا، نپال و کویت شامل بود. قبل از واخوری‌ها شما شاگردان رو چگونه آماده ساختید؟ یعنی شکل نقشه‌بندی همین دسته رو چطور معین ساختید که نتیجه آورد؟ بله، ما چه خیلی که گفتیم ما با این مسابقه خیلی تیاری خوب دیدیم
ва дар он ҷо вақте ки мо бозӣ шурӯъ шуд мусобиқа, мо бачаҳоро омода кардем, фаҳмондем ба кадом нақша бозӣ мекунем, чӣ хел карандар кур аст ки мо бояд дар он ҷо ғалаба кунем. Ва бачаҳо ӯ гапҳое ки мо гуфтем, ӯ чизҳое ки мо гап мезадем, бачаҳо қабул мекарданд ва ҳаракат мекарданд дар майдон. Ӯ нақшаву ӯ тактикае ки мо мехостем баромада нишон доданд ва дар 4 бозӣ мо ғалаба ба даст овардем. Ташаккури зиёд гуфтанӣ ҳастам ба шогирдон, ҳамвақт ҳам хеле сарбаланд бошанд. خیلی خوب. анамин бозиҳое ки мунтахаби Наврасон дар ҷоми анҷумани футболи Осиёи марказӣ ба анҷом расонидан, яъне муваффақ гаштанд. ин мусобиқот дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд ва оё бо ҳамин нақша дастаи мунтахаби Наврасон дар бозиҳои интихобии Осиё ширкат варзид ки муваффақиятро ба даст овард. маҳз ҳамин нақша шакли нақшабандӣ даста буд. ҳамин тактика, ҳамин нақшаҳо, ҳамин чиз, барое ки мо вақте ки мо ҳамин тима ҷамъ кардем, мо дар пеши тим вазифа гузоштем ки мо бояд як бозӣ нишон диҳем ки бозӣ ҷалбкунанда бошад, ки ҳам мухлис аз дидани бозӣ мо бояд як кайфият барад. Барои мо як сурати бозии худро дошта бошем бояд. Ва шукри худо ки бачаҳо ина ҳамаи чиз гапҳои моро қабул кардану ӯ тактика, ӯ чизе ки мо мехостем фаҳмидан ва бо ҳамун нақшае ки мо дар ин ҷо ғолиб баромада будем дар кафа, ҳамун бозиам мо дар он ҷо нишон додем. аввалин бозиро бо дастаи Шри-Ланка гузаронидед ки пӯшида нест ин даста назар ба дастаи мунтахаби Наврасони кишвар заифтар буд ва омодагии даста чӣ гуна буд? оё нисбат ба анамин дастаи рақиб беэътиноию назарногирӣ буд ё ин ки не? Не, мо ҳар як бозӣ ки дар он ҷо мекардем, фақат мо бачаҳоро мегуфтем ки мо бояд ҳарифро иззату эҳтиром кунем, чӣ хеле набошад вай ҳариф сустай сахтай, мо бояд нигоҳ накунем, бояд бозии худро нишон диҳем. Барои бачаҳо ҳар як бозӣ ки мо дар он ҷо кардем бо як илҳоми баланд, бо як тайёрии хуб, бо иззату ҳурмат ба рақиб баромада бозии хуб нишон дода ҳамин натиҷаҳоро ба даст овардем. бозии дуюм бар муқобили тими Кувайт буд ки дастаи Кувайт яъне аз гол задани футболбозони тоҷик тормор гардиданд. ин чизро шумо интизор будед? пеш аз бозӣ мо медонистем ки бозӣ бисёр душвор мешавад, барое ки тими Кувайт ин ҳам як давлате аст ки футболи он ҷо тараққӣ карда. Чӣ ки шумо медонед, давлати Кувайт ҳам яке аз давлатҳое аст ки дар Осиё дар зинаи футбол дар мақоми баланд аст. Лекин мо медонистем ки бозӣ душвор мешавад, лекин мо намедонистем ки мо 9-0 мебурем, лекин намедонистем ки мо иқа гол мезанем. Лекин бачаҳо бо як илҳоми баланд, бо як тайёрии хуб баромада ҳаракат карданд, ҳамон бозии хуби худшонро нишон доданд ва 9 голро мо ба дарвозаи Кувайт задем. пас аз муваффақият бар дастаи Кувайт, бозии дигар яъне бозии сеюм бо тими Непал буд. оё аз бозиҳои ин дастаи рақиб маълумоте доштед ё ин ки тавассути анамун фитаҳо бозиҳои онҳоро тамошо карда маълумот гирифтед? Чӣ хеле ки шумо медонед, вақте ки мо дар он давлат будем, мо дар он 5 даста баромад мекард ва якум бозиро мо бозӣ накарда будем, барое ки мо истироҳат доштем. рақибони мо байни худ бозӣ доштанд, 4 дастаи дигар, ва ҳамин шуд ки мо рафта бозиҳои онҳоро тамошо кардем, ба худ як хулоса баровардем ва мо дидем кадом тим дар кадом сатҳ аст, чӣ бозӣ мекунад, чӣ хел бозӣ мекунанд, онҳоро омӯхтем ва омада ба шогирдо фаҳмондем ки ина ин тим ин хел бозӣ мекунад, ина ин тим ин хел бозӣ мекунад, ина ин тим ин тарафш сахта, ин тарафш систа, гуфта ҳамаша фаҳмондем, бачаҳоро тайёр кардем. барои мо дар он ҷо дидем бозии тиморо дар он ҷо шида тамошо кардем. барои соҳиби рохати бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2020 шудани мунтахаби Наврасони кишвар дар вохӯрии охирин, яъне натиҷаи мусовӣ ҳам қаноатманд мекард дастаи мунтахаби Наврасонро ва дар баробари ин дастаи Урдун бо тими Кувайт бозии худро бо натиҷаи мусовӣ 1-1 ҷамъбаст намуданд. хуб бар муқобили соҳибони майдон чӣ гуна хубозмоӣ кардед? Чӣ гуна нақшаҳоро таҳризӣ намудед? бале, чӣ хеле ки шумо медонед, тими мизбон бисёр тими хуб буд, бисёр тими бақувват буд. мо бозиҳои онҳоро тамошо карда будем, бо Шри-Ланка, бо Кувейт мо онҳоро дидем ва ба бозӣ мо хело тайёрии хуб дидем
ва медонистем ки бозӣ бисёр вазбин мешавад. Лекин бачаҳо аз чӣ хел ки шумо медонед бо вақти бозӣ сар шуд, мо 2-0 бой додаста будем. Лекин ӯ голе ки муҳофизатгари мо Раҳматшоҳ голро зад, и гол ба бачаҳо як қувва дод ва бачаҳо ҳамон бозие ки мо талаб кардаиста будем, ҳамон бозиро қапидану ба ҳамин натиҷа мо ноил гаштем. дар 15 дақиқаи қисми аввал яъне бозӣ барои дастаи мунтахаби наварасони кишвар мушкилиҳои зиёдеро ба бор овард. яъне дастаи рақиб дар муддати 3 дақиқа 2 гол ба ҳадаф расонид. шумо ҳамчун сармураббӣ чӣ гуна ҳамин бозигаронро рӯҳбаланд сохтед ки ба ин муваффақият рӯбарӯ шуданд? бале, вақте ки ҳариф ба дарвозаи мо 2 гол зад, лекин мо мегуфтем бачаҳое ки фикри гол накунем, и бозӣ аз соли 2 тайм дар пеш аст, бозӣ кардан дар кура. Баъд фаҳмондем ки ҳамон бозие ки мо талаб мекунем аз шумо ҳамон бозитон накунед, нигоҳ накунед, чӣ хел ки медонед. Лекин бачаҳо камтар пеш аз бозӣ як камтар як фишори чӣ хеле ки як чизи онҳоро халал мерасонд. Лекин мо онҳоро фаҳмондем ки ҳеҷ гап нест, бозӣ кардан дар кор аст, футбол аст ва бачаҳо гапҳои моро гӯш карда бозии хуб нишон доданд ва дар қисми дуюм мо 4 голи дига задем ва ғалабаро ба даст овардем. оё азан ҳамин гол задани шогирдони худ итминон доштед? ман медонам қувваи тими худмонро ман медонам, барое ки ман медонистам ки инҳо метавонанд гол задан, метавонанд ғалаба ба даст биёранд ва инчунинам шуд ки онҳо биромаданд ҳамон бозие ки мо айно мехостем дидан, биромаданд нишон доданд ва ғалабаро ба даст оварданд. ташаккури зиёд ба бачаҳо гуфтанӣ ҳастам ки як бозии хуб нишон доданд, ҳамон нанг номуси тоҷикишонро нишон доданд. пас аз ғалабаи бузурги бозингарони навраси тоҷик, бештар бозии анамин дастаи мунтахабро ба бозии дастаи муқтадири Англия Манчестер Сити шабеҳ доданд. оё шумо ба ин чиз розӣ ҳастед? мураббӣ бояд дар як сатҳ бояд наистад, бояд ҳамвақт бояд якчи бояд омӯхта истодан дар кора. Бораи мо ҳамвақт мо ҳам тамошо мекунем чемпионати Англия, чемпионати Испанияро мебинем, дар он ҷо мураббиҳо чӣ хел бо кадом тактика бозӣ мекунанд, мо ҳам аз во якчи меомӯзем. бале, мо ҳаракат мекунем, ҳамн бозие ки Барселона нишон медиҳад, Манчестер Сити нишон медиҳад, ҳаракат мекунем ки ҳамин шогирдои мо ҳам хел бозӣ кунанд. хуб, барои ба даври финалии сабқати ҷоми Осиё 2020 дар Баҳрайн як сол зиёдтар вақт аст ва барои ҳамин дастаро дар ҳолати хуб нигоҳ доштан чӣ гуна тадбирҳо андешида мешавад? бале, ҳозир мо як сол дорем барои тайёрӣ дидан. мо тайёрии худро дар моҳи январ тайёрии ҷиддӣ мебинем, ҳаматарафа бачаҳоро омода мекунем. мумкин якчанд бозиҳои рафиқонаам гузаронем, ҳаракат мекунем бачаҳоро як омода карда, чӣ хел ки ҳамин бозие ки нишон метиҳанд, ҳамин бозишонро дар Бахрейн ҳам нишон диҳанд. мо ягон танқисӣ надоштем, барои вай ӯ нақшҳое ки мо кашида будем, ӯ нақшҳоро иҷро кардам. мо ҳам гуфтем ки бачаҳо як илҳом гирифтанд, вақте ки мебинанд ки шароит ҳаматарафа хуб аст, инҳо ҳам фикршон фақат дар футбол буд. барои ташаккури зиёд ба Федератсияи футболи ҷумҳурӣ, бар бачаҳода гуфтанем ташаккури зиёд ки як бозии хуб нишон доданд. дӯстони азиз, меҳрубони Абдураӯф дар майдон масъулияти бештар дошт. аниқтараш ӯ сарбони даста буд. хуб, аз вазифаи хеш дар майдон то куҷо муваффақ гаштед? намедонам, аз мураббӣ пурсидан дар кор. ва чӣ қадри имконе доштем, хад бозӣ кардем, бачаҳоро дастгирӣ кардем ки бозӣ кунанд ва бозӣ хеле мушкил буд. бозии охири он ки ин бозӣ хеле ба мо мушкил буд ва мо дар 20 дақиқаи аввал 2 гол ба дарвозаи худ сар додем ва бачаҳо каме роҳафтода шуда буданд ва мо дастгирӣ кардем ки бачаҳо оли вақт аст, биё бозӣ кунем. баъд мо як гол ба дарвозаи онҳо ворид намудем ва бачаҳо каме қувва гирифтанд ва дар қисми аввал мураббӣ ба мо гуфт оли бачаҳо 45 дақиқаи дигар дар пеш аст, мо метавонем ки ин бозиро
غلبه کنیم. 45 دقیقه مهم است و شما میتوانید این بازی رو غلبه کرده و جام آسیا رو خط یابید. خیلی خوب. البته در مدت 3 دقیقه به دروازه شما 2 گل به هدف رسانیدند. این سبب در چی بود؟ آیا حملگران دسته اردن از شما خوبتر و بهتر تجربه داشتند یا اینکه انا همون نقشه‌ای که از جانب مربی اونها تعریضی شده بود آیا اون خوب به کار رفته بود؟ سبب در چی بود؟ باور نداشتیم که در 3 دقیقه 2 گل بر دروازه خود سر میدیم و ما بازی رقیب رو با دسته کویت تماشا رفته بودیم و ما تماشا کردیم که دسته اردن هم قدر خوب بازی کرد و بچه‌ها با خود گفتن که این بازی رو نیز غلبه میکنیم و ما با بازی برآمدیم. فشار رقیب نیست. وقتی که بازی شروع شد آنها با ما فشار کردند و ما با 2 گل به دروازه خود سر دادیم، ولی یک سرجم شده یک جای با غلبه به انجام رساندیم بازی رو. آیا همین بازی‌هایی که در جام انجمن فوتبال آسیای مرکزی به انجام رسانیدید یعنی در اونجا کامیابی رو به دست آوردید آیا یک تأثیری رسانید در بازی‌های انتخابی برای شما؟ بله، به ما خیلی تاثیر خوب رسانید. بچه‌ها توسط فیگرانی و مهارت و خیلی این مسابقه به ما تاثیر خیلی خوب رسانید برای در آن مراحل گروهی جام آسیا اشتراک کردن. مهربان، بعد از همون موفقیتی که در بازی‌های انتخابی آسیا به دست آوردید به وطن بازگشتید و شما رو در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه هزارها مخلصان با یک احساسی بلند با یک صمیمی شما رو پیشواز گرفتند. خب از همین پیشواز صمیمانه مخلصان چه تأثیرات برداشتید؟ تشکر زیاد به مخلصان که ما رو دستگیری کردند و ما نیز در دولت یردن قرار داشتیم و از تاجیکستان ما رو دستگیری میکردند. ما خیلی خرسند هستیم که در تاجیکستان مخلصان فکرشان با ما است و تشکر زیاد به مخلصان که همین طرح ما رو دستگیری و ما تمرین های خود رو ادامه داده و به آخرین تیاری میبینیم و با سر بلند خدا خواهد برمیگردیم. тамошобинони азиз, абдулфаттоҳ худойдодзода дар ҳайати даста вазифаи ҳамлавариро иҷро мекунад. мавсуф дар сабқати интихобӣ ба задани 8 гол мушарраф шуд. ба ин тарз унвони беҳтарин нишонзанро ба даст овард. خیلی که معلوم است ما در این مسابقات جای اول را اشغال نمودیم و اولا سپاس خود را به همدستگانم میرسانم که با کمک همینها من در این مسابقات جایزه بهترین نشانزن را به دست آوردم و در بازی اول باشد با دولت شریلانکا بود که در آنجا بازی با حساب 8-0 به انجام رسید و با کمک همدستگان در آن بازی 4 گل زدم و بازی دوم باشد با دولت کویت بود که دولت کویت نیز یکی از دولت‌های پرقوت بود و در آن بازی باشد 2 گل دیگر به ثمر رسانیدم و بازی سوم باشد با دولت نپال بود. در آن بازی 1 گل دیگر به ثمر رسانیدم و بازی آخران که با دولت یردن یعنی دولت میزبان بود بازی به نهایت مشکل بود. در 20 دقیقه اول ما خیلی مشکلی کشیدیم و خیلی که به ما مربی فهموند ما گفته های مربی را اجرا نموده با بازی برآمدیم و در قسمت دوم باشد بازی را به خود گرفته همون اصولی که مربی به ما فهموند هم با همون اصول بازی کرده بازی را با غلبه انجام دادیم و در آن بازی باشد 1 گل دیگر به ثمر رسانیده. چگونه برای شما میسر شد که در بازی‌های انتخابی با زدن 8 گل مشرف شدید؟ شاید این از آن همون مشق و تمرین زیاد کردن با همدسته‌های خود با مربی خود شاید سببش در همین باشد. بله، چنانه که معلوم است ما طول 6 ماه تمرین کردیم و به این مسابقات تیاری دیدیم و خیلی که در تمرین ها مربی ما رو میفهموند گفته های مربی رو اجرا میکردیم و در این مسابقات جای اول را اشغال نمودیم و خدا خواهد در بحرین نیز جای اول را اشغال میکنیم. انا همین گل زدن شما آیا از همون پرتوفتای نیم حمایتگران وابستگی دارد؟ بله چنان که معلوم است این
футбол бозии як кас нест, бозии 11 нафар. Моро ҳамдастагонамон кӯмак мекунанд ки барои гол задан ва бисёртар миннатдорӣ мекунам ва ҳамдастагонам маро кӯмак карданд ки дар ин мусобиқот 8 гол бизанам. аз ҳама ҳамин рақобати фаромӯшнашаванда барои шумо кадом бозӣ бо кадом даста буд? бозии мушкил барои ман ин бозӣ бо давлати Хитой буд ки дар мусобиқоти роҳи Абрешим буд ва дар он бозӣ мо бо ҳисоби мусовӣ анҷом ёфт ва мо дар он мусобиқот ҷои аввалро ишғол намудем ва хеле хурсандем. омодагиҳо хеле ҷиддӣ аст ва мо ба гуфтаҳои мураббӣ кор мекунем ва боз пешрафт карда дар мусобиқа ғолиб мебароем. бинандагони гиромӣ, муҳаммадворис Сайдалиев ҳам дар ҳайати даста вазифаи ҳамлавариро иҷро намуд. нагуфта намонад ки муҳаммадворис машқи футболро аз дастаи кӯдаконаи авиатор оғоз намуд. мавсуф дар чандин мусобиқаҳои шаҳрӣ иштирок намуда унвони беҳтарин нишонзанро касб кардааст. бояд гуфт ки муҳаммадворисро дар майдон ҳамчун Марадона мешинохтанд. беҳтараш биёед бо Муҳаммадворис суҳбатро идома медиҳем. аз моҳи январ тамринҳоро шурӯъ кардем ва ҳама якҷоя бо ҳамдастагонам як мақсад доштем ки танҳо ба чемпионати Осиё рохат ёбем. аммо мо якчанд мусобиқаҳои дигарро иштирок кардем ва дар онҳо ҳам сазоварҳои ҷойҳои якум гаштем ва ҳамаи ин мусобиқаҳо буд ки ба мо хеле боварии зиёд дод. дар он ҷо бозиҳои хеле мушкилро паси сар намудем ва дар бозии охир бошад ки дар 3 дақиқа мо ба 2 гол ба дарвозаи худ сар додем ва дар давоми бозӣ мо худро ба даст гирифта бо ёрдами мураббиён ва сарбони даста Меҳрубони Абдурауф ба мо мегуфтанд ки бозии оё дар пеш аст, дақиқаҳои зиёд мондааст ва мо худро ба даст гирифта баъд аз қисми якум мураббиён ба мо фаҳмонданд ки чӣ кор кардан лозим аст. дар қисми дуюм ва баромада гуфтаи мураббиёнро иҷро кардем ва ба мақсади худ расидем. муҳаммадворис, албатта дар ин мусобиқот шумо ба задани 6 гол даст ёфтед. чӣ гуна имконият пайдо кардед ки дар ҳар як рақобатҳо ба задани гол мушарраф гардед? аввалан ин бо ҳама кӯшиши ғайрати ҳамдастагонам буд ки ман ба задани 6 гол даст ёфтам ва дар бозии аввал ки бо дастаи Шри-Ланка буд, бозӣ бо ҳисоби 8-0 ба фоидаи мо ба анҷом расид. дар он бозӣ ман ба задани 1 гол даст ёфтам ва дар бозии дуюм ки бо дастаи Кувейт буд, дар он ҷо ҳам ба задани 1 гол даст ёфтам ки бо ҳисоби 9-0 ғалаба ба даст овардем ва бозии сеюм бо дастаи Непал буд ки дар он ҷо ман ба задани 3 гол даст ёфтам ва дар бозии охирин бо дастаи Иордания буд ва бозии хеле мушкил ва дар он бозӣ ман нуқтаи охиринро мондам. голи панҷумро ба самар расондем. дар анамин бозӣ яъне голи ниҳоиро шумо ба ҳадаф расонидед. оё боварӣ буд ки дар бозии анамин ниҳоӣ ба задани гол даст меёбед? бале, вақте ки ҳар як футболбоз вақте ки ба майдон мебарояд, бояд ба худ боварӣ дошта бошад. мо пеш аз бозӣ боварии зиёд доштем ки бозиро ғалаба мекунем. шояд ҳамин боварии зиёд буд ки мо дар 20 дақиқаи аввал каме ба худ наомада будем ва баъд аз голи зебои Раҳматзода Раҳматшо мо хеле қувва гирифтем ва дар давоми бозӣ бошад бозии худро ба даст гирифта чизе ки мураббиён мегуфтанд онро иҷро кардем ва ба мақсади худ расидем. хеле хуб. анамин бозие ки бо дастаи Урдун гузаронидед, қабл аз анамин рақобат чӣ гуна эҳсосот шуморо фаро гирифта буд? яъне дастаи мизбон ҳам хеле дастаи пурқувват буд дар баробари дигар дастаҳо. медонистем ки масалан дастаи Урдун яке аз дастаҳои пурқуввати Осиё ба ҳисоб меравад ва бозии онҳоро мо дида будем ва худ боварӣ доштем ва пеш аз бозӣ як ҳаяҷони зиёд ба мо рух дода буд ва танҳо мо барои як мақсад ҳамин қадар мисол дар дақиқаҳои ба шуморе ки дар корномаи варзишии ҳар як футболбоз буд дар он ҷо рух дод ва мо хеле дар ҳаяҷон будем ки масалан як мақсад қатъи ба ин давлат сафар карда будем ва ба ин мақсадамон расидем.
дар ҷоми анҷумани футболи осиёи марказӣ шумо низ рақобат кардед бо дигар дастаҳо ва маҳз дар он мусобиқот бозингари беҳтарини ана ҳамун чемпионат интихоб гаштед. барои шумо чӣ гуна муяссар гашт ки дар ин як мусобиқоти бонуфуз яъне ба яке аз бозингарони беҳтарин табдил ёбед? ин пеш аз ҳама бо гуфтаи мураббиён ва кӯмакҳои ҳамдастагонам буд, ки ба мо ки ҳамлагар ҳастем, онҳо ба мо партофҳои хуб мекарданд ва мо онҳоро бо гол анҷом медодем. ва ин пеш аз ҳама бо ёрдами ҳамаи дастагонам буд, ки мо ҷои аввалро соҳиб гаштем ва ман ҳам ба ин ҷоиза мушарраф гардидам. аз истиқболи гарми самимонаи мухлисон чӣ таассурот бардоштед? ман ташаккури зиёди худро ба мухлисон гуфтаниам, ки дар шаб хоб нарафта омада моро дастгирӣ карданд ва мо хеле хурсанд шудем, ки меҳнатҳои моро қадр карданд ва ташаккури зиёд ба ҳамаи он мухлисоне, ки дар шаб хоб накарда омада ҳамаи моро дастгирӣ карданд ва то қариб то саҳар бо мо якҷоя буданд. алиҷон, иштироки шумо дар ин мусобиқоти бонуфуз чӣ гуна буд? албатта пеш аз мусобиқот мо ба худ як мақсаде гузошта будем, ки рохат гирем ба даври ниҳоии чемпионати осиё ва хушбахтона мо ин мақсади худро хуб ба анҷом расонидем ва ин ҳама бо кӯмаки Федератсияи футболи Тоҷикистон буд, ки пеш аз мусобиқот хеле шароитҳои хубро барои мо муҳайё намуданд, ки мо фикри ягон чизро накарда ҳама вақт дар фикри футбол бошем ва ба мақсади худ бо ҳамин тавр расидем. кадом бозӣ барои шумо бозии мушкилтар буд дар анамин бозиҳои интихоби осиё? албатта ин бозӣ бар муқобили дастаи Урдун буд, ки дар 20 дақиқаи аввал мо 2 гол ба дарвозаи худ сар дода будем ва ман ҳамдастагони худро менигаристам, ки дар чашмони онҳо як тарс, як ҳаяҷоне медидам, ки яксола меҳнати мо аз даст меравад ва ягона нафаре, ки ба мо боварӣ дошт, ин Абдулфаттоҳ Худоидодзода буд, ки ман дар чашмони ӯ боварии комилро медидам ва ӯ шояд дар даруни худ мегуфт, ки мо ин бозиро ба ғалаба анҷом медодем ва ба ҳамон табло нишон медод, ки ҳоло вақт ҳаст, ҳоло мо ин бозиро ба ғалаба анҷом медиҳем ва хушбахтона мо сарҷамъ шуда бо теъдоди мураббиён якҷоя нишаста ва мураббиён ба мо гуфтанд, ки яъне асабҳои худро ором намоед, ҳоло вақт аст ва ин бозиро мешавад, ки бо ғалаба анҷом диҳем ва хушбахтона ин бозӣ барои мо хуб анҷом ёфт. дар кадом бозиҳо партофҳои шумо ҳамдастагонатон гол ба ҳадаф расониданд? ва ягона бозие, ки ман партофҳои головари хуб ба анҷом расонидам, бозӣ бар дастаи Кувейт буд, ки партофҳои манро ҳамлаварони мо хуб истифода намуда, яъне қадр карданду бо гол анҷом расониданд. Ин бозӣ бар муқобили дастаи Кувейт буд. хеле хуб. барои шумо ҳамчун нимҳимоятгар мушкил нест, ки дар як вақт ҳам ба самти дифоъ, ҳам ба самти ҳамла таваҷҷӯҳ мекунед? албатта чуноне ки мо медонем, мо дар хатти ниммуҳофизат 2 нафар бозӣ менамоем. Ман ва боз ҳамдастаи ман Аббос Андалебов ва мо байни худ як мақсаде гузоштаем, ки ман ба ҳамла бисёртар раваму Аббос бошад ба муҳофизат бисёртар нигоҳ намояд. алиҷон, хуб каме дар бобати ҳамин ҷоми анҷумани футболи осиёи марказӣ ҳарф мезадед, ки то ҷое ки мо маълумот дорем, дар ин мусобиқот ҳам шумо хело иштироки фаъолона доштед. дар баробари партоф намудан ҳам боз шумо тавонистед, ки гол ба ҳадаф расонед. вале дар ҳар як мусобиқоте ки мешуд, теъдоди мураббиён ба мо мефаҳмонданд, ки ҳар як бозӣ ё ҳар як мусобиқае ки мешавад, бо боварии комил баромада онро бозӣ намоед, ки он ба ягона мақсади мо ин чемпионати осиё мебошад ва ин ба он таъсири худро мерасонад ва ҳар як чемпионате ки мо бозӣ мекардем, ҳар як бозии рафиқона ҳам бошад, бо як боварӣ, бо як шавқи зиёд баромада ба он ҷо бозӣ менамудем ва дар он ҷо бошад бозӣ бар муқобили дастаи Узбекистон буд, ки аз партофти хуби Муҳаммадворис Сайдалиев, ки дар он ҷо
ду нафари рақибро фиреб дода ба он партоф намуд ва дар он ҷо хушбахтона гол ба самар расонида. хуб алиҷон, ана ҳамин ҷоми анҷумани футболи осиёи марказӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд ки дар ин ҷо ҳазорҳо мухлисон шуморо дастгирӣ менамуданд ва билохира шумо дар ан ҳамин ватани худ қарор доштед ки худро озод ҳис мекардед. хуб меуфтед ки вақте ки ба ан ҳамин бозиҳои интихобӣ сафар намудед, дар ин ҷо берун аз ватан худро чӣ гуна ҳис кардед? албатта мо ки дар чемпионати кафа иштирок намудем, бисёр аз мухлисон моро дастгирӣ намуданд ва мо ба ин одат карда будем. аллакай ҳангоме ки ба давлати урдун сафар намудем, дар бозии аввал шояд ки мухлиси тоҷике дар он ҷо қарор надошт, вале аз давлати худ онҳо моро дастгирӣ менамуданд ва мо дастгирии онҳоро қадр намуда ва тавонистем ки ба ана ҳамин натиҷаҳо комёб шавем. ва ман мехостам миннатдории худро ба мухлисони тими мунтахаб расонам ки дар дерии шабро нигоҳ накарда омада моро хеле гарму ҷӯшон истиқбол гирифтанд ва аз ин миннатдории худро ба онҳо мерасонем ва гуфтанӣ ҳастем ки ин мухлисии шумо беҷавоб намемонад ва мо кӯшиш менамоем ки дар чемпионати осиё низ иштироки хуб намоем ва ягона мақсади ҳама ин аст ки мо ба чемпионати ҷаҳон роҳат гирем. шаҳриёр, мехостем каме дар бобати ан ҳамун иштироки худ дар бозиҳои интихобӣ ҳарф мезадед. дар кадом бозиҳо шумо иштирок намудед? чӣ гуна дастаи худро кӯмак расонидед? сараввал гуфтанӣ ҳастам ки мо дар давлати урдун бо чор давлат мусобиқа намудем ва бозии аввалини мо ин бо дастаи тими мунтахаби то 16-солаи Шри-Ланка буд ки мо онҳоро тавонистем ки хушбахтона бо ҳисоби 8-0 мағлуб намоем ва дуюмин бозии мо бо давлати Кувейт буд ки дар ин бозӣ хеле бозии муваффақиятона ба мо буд ва мо тавонистем ки онҳоро бо ҳисоби 9-0 мағлуб намоем ва бозии дигари мо бо давлати Непал буд ки яке аз ҳамин давлатҳои пурқувваттарин буд ва хушбахтона мо онҳоро ҳам тавонистем бо ҳисоби 7-0 мағлуб намоем ва аз ҳама бозӣ мушкили мо ин бо давлати урдун буд ки чунон ки рафиқон пеш гуфтанд, мо 20 дақиқаи аввал худро гум кардем, ба мо фишор оварданд ва мо натавонистем ва мо 2 голро ба дарвозаи худ роҳ додем ва ба ин нигоҳ накарда яке аз муҳофизатгарони беҳтарини мо Меҳрубони Абдурауф ки сарбони даста ҳам мебошад, яке аз муҳофизатгарони беҳтарин дар ҷаҳон ҳам гӯем хато намекунем, ӯ моро сарҷам намуд ва гуфт ки ҳоло вақт дар пеш аст, мо метавонем ин бозиро ба ғалабаи худ анҷом диҳем ва мо хушбахтона ба ҳисоби 2-0 нигоҳ накарда боз суханҳои мураббиҳо буданд ки яке аз мураббиҳои беҳтарини ҷаҳон ҳам гӯем хато намекунем. ӯ бисёр суханҳои таъсирбахше ба мо гуфт ки нангу номуси миллати худро баланд бардорем ва мо он суханҳои таъсирбахшро гӯш карда тавонистем ки бо ҳисоби 5-2 онҳоро мағлуб намоем. аввалан ташаккури худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳуриямон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба президенти Федератсияи футболи ҷумҳуриямон муҳтарам Рустам Эмомалӣ расонданӣ ҳастам ки он шароитҳоеро ки ба мо муҳайё намуданд ва мо ба он шароитҳои онҳоро қадрдонӣ намуда тавонистем ки ба ҷоми Осиё роҳат гирем. хеле хуб. шаҳриёр, дар рафти бозиҳо партофтои шумо чӣ гуна буд? оё тавонистед ки ан ҳамин ҳамлагаронро бо тӯб таъмин созед? ҳар яки мо дар дохили майдон вазифаи худро дорем, ҳар яки мо вазифаи худро иҷро менамоем. вазифаи ман дар дохили майдон муҳофизатгар мебошад ва мо кӯшиш мекардем ки вазифаи худро хуб анҷом расонем ва чуноне ки ҳамаи мухлисон ҳамидам кӯшиш намудем ки ҳамин вазифаи худро анҷом дода ҳамлагарони худро бо пасҳои худ таъмин созем ва хушбахтона тавонистем ки муваффақ гардем. мухлисон моро дастгирӣ намуданд ва чӣ хеле ки медонед ба нимниҳои шаб нигоҳ накарда омада моро дастгирӣ намуданд гарму ҷӯшон ва мо ҳамин дастгирии онҳоро қадрдонӣ карда дар ҳамин ҷоми Осиё низ мехоҳем ки як бозии хуб нишон диҳем. дӯстони азиз, дар майдони сабзи футбол яке аз вазифаҳои муҳимро ин муҳофизатгар иҷро менамояд ва айни ҳол дар барномаамон муҳофизатгари дастаи мунтахаби наврасони зери 16 солаи кишвар Саидҷон Сафаров ҳузур доранд.
سعید میگفتید که در آن همین مسابقات بونفوز چگونه شما شرکت ورزید و چگونه توانستید که مقابل دیگر حملهگران با تجربه رقابت نمایید؟ تشکر زیاد. ما بسیارتر تمرین میکردیم در تمرین‌های خود که با حمله‌وران دسته‌های دیگر دولت خوبتر رقابت کنیم. ما خوب تیاری دیده بودیم برای این مرحله جام آسیا و ما اولین بازی هم با دسته شریلانکا تا 16 ساله بود که در آن بازی خوشبختانه 8-0 غالب آمدیم و دوم بازی هم با دسته کویت تا 16 ساله بود که در این بازی هم خوب 9-0 غالب آمدیم. ما این بازی را تماشا کرده بودیم و باوری نداشتیم که اینقدر گل زیاد به دروازه این دسته می شود. و سوم بازی هم با نپال بود که بازی آنها هم خوبتر بود. ما در این بازی 7 گل به ثمر رساندیم. چهارم بازی هم با دسته اردن بود که این دسته خیلی پرقوت بود و ما در 20 دقیقه اول 2 گل به دروازه خود سر داده بودیم و خیلی در هیجان بودیم در این بازی، ترس و هراس. و تشکر زیاد به مربیان و کاپیتان دسته که ما رو کمتر آرامتر کردن و گفتن حال و وقت هست و این غالبیت رو به دست میاریم و اینها کمی ما رو آرام کردن و شکر خدا این غالبیت رو به دست آوردیم و موفق شدیم. سعید جان بگوید که چی باعث گردید که در بازی با دسته اردن 2 گل در مدت 3 دقیقه وارد دروازه دسته شما گردید؟ هنگامی که بازیگران ما به میدان برآمده بودند، این که بازی فینالی بود، کمتر ترس و هراس در وجود در بدن بود و آنها فشار زیاد به ما آوردن، بسیار فشار کردن و متاسفانه 2 گل به دروازه ما زدن. آیا شما آنمون حملهگران دسته رقیب رو حملهگران با تجربه یعنی حملهگران پرقوت می‌سوبید؟ بله، آنها خیلی پرقوت از اردن دولت پیشرفته از فوتبال، حملهگران آنها خوب بازی می‌کردند. برای شما همین وظیفه محافظتگری در میدان مشکل نیست، زیرا هر یک لحظه حملهگران به سوی دروازه شما یعنی حمله میکنند. این شاید میتواند که در مدت 1 دقیقه تقدیر همین غالبیت رو حملهگران دیگر دسته ها حل نمایند. برای شما مشکل نیست؟ البته این محافظتگری کم مشکل تر است. با ما هم بسیارتر تمرین میکنیم که به خطاگی راه ندهیم و خوبتر بازی کنیم. سعید جان، البته در برابر خوب بازی کردن فوتبال بازان در میدان از همه نقش کلان رو این همین کاری سرمربی میبوزد. درباره همین موفقیت سرمربی دسته اهل‌الدین توردیف چی گفتنید؟ تشکر زیاد به سرمربی دسته ما اهل‌الدین توردیف. او بسیار به ما تمرین‌های خوب رو پیشکش میکند و ما خوب تیاری میبینیم و ما گپ‌های تاثیربخش میگوید که ما رو وقتی ما در اردن بودیم به ما میگفت که ما رو در خانه پدر و مادر و مخلصان انتظار است و ما بسیارتر بازی کردیم و مقصد ماندیم که باید ما از همین مرحله گروهی سر بلند براییم. خب دویر به همین دستگیری مخلصان چی گفتنی هستید؟ ما خیلی در هیجان بودیم و میدانستیم که مخلصان میآید و ما هنگام برآمده دیدیم که مخلصان زیاد در این دل شب خواب نکرده و ما با پیشواز ما آمدن و ما خیلی خرسند شدیم و تشکر زیاد به این مخلصان میگوییم که ما رو دستگیری میکنند. тамошобинон азиз, суҳбате доштем бо дастаи мунтахаби наврасони зери 16 солаи Тоҷикистон. хотириншо мекунем ки қисми ниҳоии қаҳрамонии Осиё 2020 аз 16 сентябр то 3 октябри соли 2020 дар Баҳрайн дуир мегардад. мунтахаби наврасони Тоҷикистон барои чаҳорумин бор аст ки дар марҳилаи ниҳоии қаҳрамонии Осиё ширкат хоҳад кард. аз ин пеш футболбозони навраси тоҷик солҳои 2006, 2010 ва 2018 дар марҳилаи ниҳоии ин мусобиқоти қитъавӣ роҳ пайдо карда буданд. беҳтарин натиҷаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ин медали нуқраи қаҳрамонии Осиё дар соли 2018 дар Малайзия ба ҳисоб меравад. бошад ки сабқати ниҳоии ҷоми Осиё дар Баҳрайн ва футболбозони навраси тоҷик комёбиҳоро пеш орад ва мо боз дар ҳамин вақту соат ба барнома ҷамъ оему аз муваффақияту музаффарияти футболбозони навраси кишвар ҳарф занем.
хайр бинандагони азиз, футболро дӯст дореду доимо баҳри ободиву сарсабзии ин меҳани маҳбуб камари ҳиммат бубандед.